Manipur Top Channel की माइकई की मरुओइबी इ पाउसिंग मैम थमजगी अहनबदा नॉर्थ ईस्ट असी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गेटवे अमा ओइरगनी NE ड्रग मरी लेनब एक्टिविटी सिंग मरु फंगना मुथकदबनी अमित शाह NEC की मिफम सिदा तुंगी मिरोल हेना मसिक मंगाल नाइब लमदम अमा ओइब ngमगनी थाजबलै चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट असी हौजिकती इंडिया की डेवलपमेंट की पार्ट अमा ओइरे नॉर्थ ईस्ट असी बांग्लादेश की स्टागोंग पोर्ट फाउरगा ग्लोबल मार्केट की समनफम यामन मरुओइब मफम अमा ओइबदा नतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गेटवे अमस ओइरगनी लोइनना लैबा की नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग ड्रग मरी लेनब एक्टिविटी सिंग असी मरु फंगना मुथनब होटनरगनी हाइनसु त्रिपुरा की कोनुंग अगरतला पांथोकिबा NEC की हुमद्रागनी तुसौबा प्लेनरी सेशन वांगांगलदुना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फोंथोखरे मान मखातना हाइकिबदा अवानुपो स्टेट सिंग चीफ मिनिस्टर सिंग ड्रग यावना आइन यादव पोलम सिंग पुशिलकुसिंग की मयोक्ता अकन बुखोंथांग खोनब खनखरे भारत सरकार की मैकेदिगिसु लेंगा असिद ड्रग ओइबा ड्रग की ओइबा वाथो मायुकनरिबसि लक्षिननब कन होनरी मसिदा अवानुपो की स्टेट सिंग मरु ओइना चीफ मिनिस्टर मसम स्टेट की मियामना हेना थवाई यावना ड्रग मुथनबगी थबक सिंग पैखपता आइफदि भारत सरकार की ड्रग फ्री इंडिया ओहेनब लेबाक सिन बथुंगना नसामुक्ता बर हाइबा कैंपेन अमा चथरेनसु पाव अमद मखाताना फोंदोरखली अमरोमदना NEC की मिफम सिना तुंगी मिरोल दे हेनब सेक मंगल नाइब लमदम अमा ओइब ngमगनी थाजबलै चीफ मिनिस्टर एन बेरन की मैकेदी की अगरतलादा चथाबा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की हुमद्रागन सुबा प्लेनरी सेशन द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मदी सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधियागा लोइनना सरुक याबा फंगबदा अपेन फोंदोकलदुना पुन्ना होटनमिनदुना अवानोपो अमा लमदम बसी हेना लंगबा सखोटपा लमदम अमा ओहेनना होटनमिनरी हाइबा वाफम फोंदोकली सोशल मीडिया एक्स थगलकपा मणिपुर चीफ मिनिस्टर की वारोल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मिफम असिदगी लमदम असोमदा अमगमग हेना मतेंग पांगदुना सखोट लंबीदा संगसिमिनदुना तुंगी मिरोल हेना मसिक मंगल नाइबा लमदम अमा ओइब ngमगनी हाइबगी थाजबले मणिपुर चीफ मिनिस्टर की मैकेदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लुसिंग मखादा एक्ट इज एक्ट फर्स्ट पॉलिसी हौदोक्तुना अवांगपुक लमदमदा चावना अहोंबो पुरपमख्रे माकी लुसिंग मखादा अवांगपुक लमदमदा खोंजेल यांगना सखोट मैकेदा संगसिनबो ngमले हाइनसु पावमुन मखाताना फोंदोखी अतोप पावमदना सिलीगुड़ी कोरिडोर अटैक चथदुना नॉर्थ ईस्ट सरांगनब थोननब होटनरब निपान फारे बांग्लादेश बेस तौबा टेररिस्ट ग्रुप अमा ओइरिबा अंसरुरा बांग्ला टीम इंडिया की सिकन नेक असी काखतुना इंडिया मसे ताना थुगाइनी हाइना लखोखिबा दुगी सरुक अमोइना लोब असी की केडर निपान वेस्ट बंगाल पुलिस ना फोकट ngमख्रे क्रिमिनल की थवोंग सिंह हकथेंगना सेनबदगी ढाका की जेल मतम साना लेरबदगी बांग्लादेश एम द यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट लाख्रबा मतुंग जेल दगी थदोख्रबा टेररिस्ट ग्रुप असिगी सिप जासिमुद्दीन रहामीना चाइना की मतेंग लोइनना किलोमीटर कुलोंगी अपाकपोइबा सिलीगुड़ी कोरिडोर हाइना खंगनबा सिकन नेक असि कक्थतुना इंडिया अमसुम नॉर्थ ईस्ट यावना वेस्ट बंगाल असि तोखाई तोखाई तहनगनी हाइना लखोखिबा दुगो इखान कानदना टेररिस्ट ग्रुप असिना सिकन नेक की एरिया असिदा अकन अटैक चथनबा थौरांग तौरे हाइबा अखनबा पाउ फंगबदगी वेस्ट बंगाल पुलिस ना सदखिबा रेड अदुदा मखोइ निपान अदु फौटखिबनी टेररिस्ट ग्रुप असिगी मियोइ निपान अदु फगलबा मतुंग वहंगपोंग चथबदा इंडिया की सिकन नेक हाइना खंगनरिबा वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी कोरिडोर अटैक चथदुना अवानुपो स्टेट सिंगा भारत की मयो लमगा समनहंदनबा थौरांग तारुंखिबनी हाइबा खंगमख्रे बांग्लादेश की टेररिस्ट ग्रुप असिना सिलीगुड़ी कोरिडोर अटैक चथरगा इंडिया की अवानुपो स्टेट सिंगा मरासेतबा फिबम अमा थंबा पामुखि फगलबा टेररिस्ट सिंग असिगी वेस्ट बंगाल पुलिस ना पेन ड्राइव अमदी मरी लेनबा सेसांग क्या फगत पामुखरे ADG सुप्रीमा सरकार की मतुंगिना फोगलबा टेररिस्ट निपानजु वेस्ट बंगाल केरला अमसुम असम पुलिस के अपुनबा ऑपरेशन अमदा फोगत ngमखिबनी मखोइबु मसुल हंगु मतमदा अवानुपो की स्टेट तरेट असि इंडिया की मायो लमदगी थदनबा मखोइना खुजुल थौरांग तवी हाइबा खंगमख्रे टेररिस्ट ग्रुप असिगी मरक याव वेस्ट बंगाल पुलिस की मोल अमना पाव पिरकपगी ऑपरेशन चथबा मतमदा सिंगनबा मी अनि अब्बास अली अमसुम मिनारुल शेख कौबा अनीदगी पेन ड्राइव अमा जिहादी की लिटरेचर अमदी फेक आइडेंटिटी कार्ड क्या फगत पमखि हाइरब मियोनि असि लंजबा थरक ओरंब याय हाइना सिंगनबदगी मखा ताना मखोइनिगा लोइनबा मियोइ सिंग लेरंब याय हाइना थाजबा मुर्शिदाबाद अमदी अलीपुर
district thibu humbagi thak chathaki madura terrorist kangbo sina isdana masum awang nopo station na maruiba hindu gi lusingma kaya hato laga lamdam asida tangdu laita da phibam lehana bo khonai haiba khangnoki adg sarkar gi matungina murshidabad asi ansar al islam gumba bangladesh ki aina da baluk ya saroksin tofam oiba oina sijinare haide su pawmana makhatari atopa pawmana Army personnel lisingani hena sizinatuna Kamal Babu thibegi thabak sathari Army laima khongda laiba 57 Mountain Division thabak suba sanghiba Laisram Kamal Babu ngasi phawa thiba khangna lerakhiba sigi matang Army personnel lisingani hena sizinatuna mapu thiba humagi thabak sathari haina High Court of Manipur da Indian Army ki mekaidi ki thamkhre hari Amaramdana Kuki terrorist na kangsusing khongda amuhana lan ke hawrakre ngarang numidang pung 3 tararam tarakpar Imphal West District ki lamsang PS na koliba kangsup singhong da leiba mitay gi yum singtamna singlom thangba maikhaidigi Kuki terrorist na thingthangani raktu numai kapsin na ke hawrakparigi khulga kusingna su handuna kapre hari ngasi numida waram phongkhiba tungan Manipuri sifong singa masum thokhiba thawdo wathok singdagi maruebi I pausing myamna thamjagi hanwada pauningkol pausi edigi lakusaraga BJP ge lengana democracy bu khongaunaraga tawning batawduna leire okram ibobi hauju state asida lengak pairiba BJP ge lenga si bharat ki sangvidhan piba sana kanglon singbu ngakna satabaga loinana democracy bu khongaunaraga tawning bathabak sing tawduna leire haina CLP ge leaders oiriba hanagi minister okram ibobi naikre wafam singa si BT rota leiba congress bona pangthokpa pawmising unaba madam mangna phongdokhibani Mana makhatara dun hai Bharat ki Sangvidhan ki article 174 na piriba singa amadi Sangvidhan ki makhada siyamliba rule of procedure conduct of business rule number 17 clause A nga satre amadi calendar year amada yamdrabada democratic elected government amagi oina assembly session ahumlak phamgadabadu lenga asina nga satre haujik sai loigadoraba phawba winter session kaunaba thaurang amata pekhatri Hiramasi matangda Congress ki mekaidi ki governor da memorandum ama pishin ki baga loidana speaker amadi minister da su copy amamam ngarang pishin khre mana makha taraduna BJP lengang na sangvidhana piriba right sing ngak na satri amadi supnam sasan sing ki thabak sathariba si lamdam asi ki miyam na su soidana uramgani adubo Congress party na democracy ki hak sing khongaunari besinga si ki mayokta tawpam thokpa sing tawgani amadi Congress party na tumina laithok loyaki Atopa pawmana Meso Thanauzam na Ziribam ki thagdo ki matangda NCW da thakiba sirol ki matungina commission asigi mekaidigi Manipur ki chief secretary amadi DGP da report piraknaba si tharakre RPI athawaligi national secretary Meso Thanauzam na Ziribam ki thagdo ki matangda National Commission for Women's NCW da thakiba sirol ki matungina commission asigi mekaidigi Manipur ki chief secretary amadi DGP da report piraknaba si tharakre hari Miyoi taru hatkiba Ziribam ki thawdo ki sabsab report numit tarani phawgi manungda piraknaba National Commission for Women's ki mekaidigi Manipur ki chief secretary amadi DGP da si tharakle Ziribam ki zakura dor pikliba angang yauna miyoi taruk tamthiba hatkiba thawdo adu ki matangda Republicans Party of India athawaligi National Secretary Meso Thanauzamna National Commission for Human NCW the wakat kiba adugi makasa tharakoina commission asigi makaidigi thawdo adugi sabsab report amanumit tarani gi manungda pikhala u haiba warol phaw yawba sirol asi ngarang Manipur gi chief secretary Binit Joshi amadi DGP Rajib Singhar tharakhibani hari NCW gi joint secretary A Asoli Salaina Kuyek Piduna Tarakiba Sirola Dunhai National Commission for Women's Act 1990 gi Section 10 gi Makada Laiba Asigi Manungda Laiba Nupi Sathaba Miyot Minai Nupi Singi Right Matpamadi Nupi Singi Punsibu ngak sianbi gi hak commission asidale Zeribam gi zakura dura nupi ahum amadi angang ahum tamthina hatkiba thawong asida akan me action lokat pam thokpane masugi matangda commission asina angamba thabak paikhanaba honagani thagdo asida victim oi horaba imung manung singda asumba well phangana nabu honagani amadi chenaba singi matik saba serak phangandana tumina loishin khibi yaroi hana sirol sina pali panama asigi yenglaga Manipur gi lengana nupi amadi angang singda thokanba crime singda akan mamiyeng sangduna asigumba crime asi makhatana thoktana bohona biyo loinana hairiba Ziribam gi thagdo asigi matangda chief secretary amadi DGP na sabsaba detail oiba report kaya numit tarani phawgi manungda commission da pikhala o haina sirol aduna makhata ki
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯜꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯂꯧꯃꯤ 15ꯗ ꯑꯂꯨ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯔꯥꯛ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯜꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯥꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ KBHIBꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯦꯂꯥꯝ ꯑꯃꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯂꯧꯃꯤ 15ꯗ ꯊꯥꯅꯅꯕ ꯑꯂꯨ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯔꯥꯛ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯂꯥꯝ ꯑꯃꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯜꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗ ꯐꯪꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯧꯔꯁꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯁꯃꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 2024 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ AIPSA ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯅꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥ ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯟꯗꯦꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯁꯃꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 2024 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯈꯥꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯍꯥꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ All Manipur Recognized Private School Welfare Association-ꯒꯤ President Laisram Joykumarna Guest of Honor, Department of Anthropology MUꯒꯤ Retired Professor Dr. W. Nabakumarna Moderator, All India Private School Association New Delhi-ꯒꯤ Managing Director Advocate Siju Agasthan amadi Executive Director Soma Sekharna Resource Personsing oina amadi AIPSA-ꯒꯤ Manipur State President Dr. Siba Lorina Guest Speaker oina saruk yaki ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯈꯥꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ NEP 2020ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯔ ꯇꯪꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨल इडुकेशन सिस्टम अहोंब पुरक्नब इडुकेटरसिंगना होटनमिनस हाइखि मखा ताना हाइखिबदा हौजिक बोसेम की एम्प्लॉयसिंगना सथरिबा पेन डाउन स्ट्राइक असि माइरोइसिंगे मदि मथंग सैदा पांथोकदोरिबा HLSC एग्जाम की येंगलगा खोंफम हंदोकपिनबा लोइनना पेनब पुनमक वारी सानदुना लोसिननब अपील तोरक्लेनसु पाउस्ता फोंदोकलि अमरोमदना Central Government amadi state lenga animang na thoklibi irang sigi sapsaba wafam miyamna thampam thui Fox tha taraga mapan mapung pharaba Manipurda thokliba violence asi Myanmar ki illegal oina lamdam asida sanglakpa sin Kuki jausingna Manipur gi apunbigi saknamna singnaduna Manipur lenga ki makhata leitaba tonganba administration ama thamnaba popi thaduna madudagi phanglakpa senpham maduna irang sagatuna mitei community ki mathakta landarakpani loinana Bangladesh Myanmar amadi India gi sarukhara lauksinduna Nation state ama semnana bu honarakpa sin Kuki jausingi matam kyadagi sagalakpa manglanado mangphaunana bu honarakpadagi thokpa irangni habisi intellectual circle laibasingna haiduna laklaba amadi miyamna phongna khangnara bu wafam amani haina Federation of Civil Society Organization Fox Manipur gi mekaidagi phongdorakli Fox ki Secretary Information and Public Relation Naris mangana kuyek piduna thokpa siroladuna makha taraduna hai अतुबो लेबक थीबदी मियोई सनीगी यांखैरोम सियान खरबा मियोई लिसिंग तरुक हेना मयु मैकै मैन साक्तुना लंजेन हलबा सही अनि फरक कदरबा इरांग सिबो सेंट्रल गवर्नमेंट गी लुसिंग बसिंग इरांग असि हौरकपदिगी मतांगदा तोवान मानदा होंदोक पुंजिन तबो वाफमसिंग फोंदोकपसिना मणिपुरगी मियामना सममनबा फवन मतनतना हेना खोइरांग खोइसाउन हनबा पोगले हाइना फोक्स मणिपुरना लवे हाइदि Panbayabadi Manipur thoklibi irang asi mitei maitai bu schedule tribe list salananaba demand ga mari leinana High Court of Manipur na thokpa order amana thokalakpani haina Parliament Union Home Minister na phongdokhiba laikre aduna amukna irang asi illegal immigrants na thokanbani haina Parliament Union Home Minister Amit Shah na thamkiba leire aduga handak
India Today na lawa Union Home Minister Amit Shah ki interview amadana thoklibi irang si kanglup ani ki mark thokpa ithani conflict ni haina phongdok ki wapam asi yamna lebak thibane madi irang asi ki horakpam asengba asumba khangdana pangang ngangbsina irang asi gi wa khairol purakpa gi mohta miyam de hena samamnaba khoirang khosauna ba pukonduna hena sakthorangna ba masang amuk oirakloi hainingai leiti haidi asigumba ngahak ki weba sayena ba wapam sing state lenga amadi union lenga ani gi leader sing na phongdok pasina irang asigi sapsaba warusin purakpana mauksa gi ingtapa santi hanjelakpi gi sapsaba khongthang union lenga amadi state lenga ani makta leitabagum tawre haibasi phongdok li wapam sing asina sapsana takle hena lawridabigi maram leiti haidi irang asigi asengba asumba wapam sing na thaiduna Laipak Thugaina Basanglak illegal immigrants sing Sogot Paman Wapam sing Fongdoktuna, Irang Hena, Southona Honaroi Dabani, Amadi, Manipur NRC Satna Handuna, Mitop Kandok Pagaloina, Irang si Atu with the Lucianaba, Istelenga Amadi Unalenga Anina, Sub Sabatabolo Kadabani Hainasu, Foxki Siro Duna Makata Glena, Paus the Makatari.